دني غزول انصوفي سون ارتيلت ايشو مازيان تكسان كدغوتوني نس امينوث يدا غيدا دنوالا غورون اكدين في قون الحرمه غادي ني دي زانفيتي بريستيجيو ادو غالا غورسن مي قبل ادو غالا غارين في قون يسفك هذا الزيغ توشلت ندافو خلفه باشا يصور رافور بي اساقي ديت موت إذا سنتسبت همون دان غماس ديون ميارو سي لو دويان دو لا شان 2 هذا زيغ توشلتيس هذا زيغ توشلتين غماسن بلا ما تسوغ إمزدا تسبت همون هذه سيكون فودي تالوث سي سمي وسي سموك إن فقاوني لان يذنا زري غاد كيميدي وكنا تعزم توشلت ندابو خلفه باشاك رحمه ربي دونك ما كاين وندني ايضا قاد نوال اروطون اما ينوتا ان اوتر نيميرو افوسنتل تربع كلمزين القبايل لا جيسكا توت سيوين لي زورغانيزاسيون اما تيك سميث ايلان دي كندا تيك سميث ايلان دي امريكان بلا ما تشو لاسوسياسيون مير نو توت سا تقرا انت فرجن لا جيسكا ايلان دي فرنسا نوتني ديه كان القديش يقارزن إوا كنا تفكن تايت إوا كنا تفكن أفوس نتلت سيتامون الصوردي يتربح لاج ياسكا ذيتا اللي تاقيني نوبعو شايقين لا كوفيد 19 إذا كيرفنو كثير بويان داف خضار دونيت ما تسادم سا ليكونومي ديال ثم دي دونيت وديش وين يسلكن ولاج ياسكا محسوبة ولاد نتساتو وتيزقل ورا شكون تربح لا جياسكا والسعر طاس نتسويدات ماشي متربيات مقرانين دونك يسف كيوكن خلقن تد ما تشتي كليوين اما ديم دوكال يمكن ناس دير من دا دونك ان فقاوني هذا كاع غادي توالين هادي لي ماس جبار عبد الله مسيو جبار باسكو non seulement c'est un réel plaisir de l'avoir parmi nous c'est juste je dirais des retrouvailles mais c'est un honneur pour nous d'avoir monsieur Jbar Abdullah. C'était un joueur des années 70 qui a fait les beaux jours de la GSK. Il était un supersonique, super rapide, un ailier gauche comme il n'y en a plus en Algérie. Assener Massa Djibar Azul Flash. Bonsoir. Bonsoir, Azul Flaoun, attaque Saha. Parce que vous allez bien, vous avez une bonne mine, ça va, vous êtes encore jeune. Hein. C'est juste, je dirais. J'aimerais bien. En tous les cas. J'aimerais bien, mais j'ai quand même quelques. Oui, j'ai profité beaucoup de la vie, ça c'est vrai. Je me suis rien privé de rien du tout, mais j'ai quand même une conduite. J'étais quelqu'un de très sérieux. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, donc j'avais une conduite par rapport à mon métier, parce qu'il faut pas oublier que j'étais prof de sport, donc j'avais une éducation stricte par rapport à ça. Et puis en plus, pour dire honnêtement, j'ai beaucoup évolué depuis que je suis en Europe. Voilà. Donc, merci d'accepter notre invitation. C'est vraiment un honneur. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. Hein. Ah oui, avec plaisir. Ensuite, avec plaisir. Merci beaucoup. Ensuite, il a un joueur emblématique et la sagesse, يسلوكليس انت كوكي دال مولود بود ازول فلاش جلام وحند ازولك ينبقاو الحرمه بارتيكوليرمون جو دي بيان خاطر كونوا غاتنو بيد ولا تقشيه مي بارتيكوليرمون عبد الله que je n'ai pas vu depuis un peu plus de 40 ans et Hassan Takfarinas aussi que je n'ai pas vu depuis un bon moment, donc à eux deux exceptionnellement pour les deux. أسكن ثاني مرسلوني من الأعراض هيك بسك. أتاك ساعة المولود. أكيوزر بيا هذا مولود هذا المولود أكيوزر. سيناكين جواني بودي وكنا تزور ديكسن ميثورا بارغا لونتري دولار أرسنتوت يوث كاني قلنا يرانا فوالا دونك أسينيغي ميلا أزول فلام très belle voix elle aime la GSK. Elle est à la page de Goyanan Issel Jiaska, Tenmertis Azul Mila. Azul Mohand, Azul Queen, Gaon al Harma, voilà, les Farha aussi, Emily Rassegid, voilà, j'espère qu'on va passer une belle soirée et voilà. Non, c'est ce gars, on doit se quitter le Qbaïl, mais après, bon, on a pas. La prochaine fois,
Ah, ça, tu sais pourquoi? C'est exceptionnel. Je ne pouvais pas mettre une robe cabine. Donc voilà. تخلص 20 اورو لو فات Entre masque. Entre masque. سكسو فيف سكسو Voilà, oui, c'est تمرتين الوغ انت يزوز نار سكواس 80 الارميت سورا زمرا ونديني اما سوازيدين اللي ميلو دينس اما سيدريسن اللي تكستينس اما شوتكينس يالتي كلتما تحوس قبيليت وكي تكفاري ناس الزول فلاك ايا بحال الزولا محمد هما الزولايا ملحان استثمرت الفاضور نون استثمرت رمضان نون يونيني غيرنا الصحة العاد نون لافونس اقليس الفرحه يا كيدم قراني سيلي غيراود ويرنا وين تقد شمك وكذا ينس فرحنا محمد مثلا ميرث نون ثان ميرث في فين بكاون نون اما ذوك مثلا اما دد جبار اما دد المولود ذاين فرحنا طاس يعني مازال ذي جي اسكا يعني لما تيقي ثانكاروز صافي فريمون صافي بليزير فريمون واحسن ليش خاص لو كنا دقم تا يا زيطا دقم دي ثود دارنا في مورت القبايل هتسقى تسقر في فياسكا نعم ويرنا غديني غزل ذا بوبول اللي نروح نسقولي ميلا يتسكر ثنا ميلا الزول بلاك احسن الزول ميس فوالا on va dire de la région d'Azazgara Taroubarien. Moi aussi je suis de Taroubarien يا كورن. Ça fait plaisir. Voilà. بليزير يبارطاجي ميك من ولا انا ميرسي تاكارينس ميرسي اتقيمم اتزيغوك ايوا قادي لان اكيدنا اسينيغ رشيد اتالو قاسي ديون موسنا وقلشاطاس دكويني انا ثاني كيثنا ادرس تاغارما تمازيغ ديوني ديسلان تيليزرياكي تيكي 5 إذا كتاكنا يالتي كلت ثاغنيت ياليون يبغى نادي السوق يبغى ديني يبغى دينطق قبيلة ناس مازال رشيد زول فلاش زول محمد زول فلاوان d'abord Mohamed Vaken, une petite précision. Je suis un des fondateurs de TQ5 Media. C'est très important de le préciser à chaque fois parce que TQ5 ماشي ديال كان سيزمران دي فاسني سيزمران دوكا خليها كيان وياض وكي كان كاع تماوين وثاني تم محمد في الزوار كي ديال وفرحات 16 شكور تملال تسا دوين ثورو كي قارن مانوالي سين تجدا انت جي اس كا سي 78 وملالنا وموالنا عبود داك جبار دايني اقران فرحيك فريمون تنمرتيش انسن مراتاس وين لنا تماشينين وين لنا رسوفون تسهيل تنحمو اسينا تنمرتيش ميدن تا يديه كانوك محسوب مدينه في كاون كوتي تكنيك اسينا حمو تنمرتي كرسوفون تسهيل تنمرت سيناكين ادنوغال رشيد شرفي السلوين توتسا تقرا لانتي فرجنا الله جاس كذا كذا فرنسا ديال باري ازول رشيد ازول فلاون ازول فلاك محمد ازول يمعرض النار يبدو كالنار قلان يالتامنات ندونيث الفرحه مقراني ولا دافلا سا دالمولو les deux anciens joueurs de la GSK ça fait très très chaud au cœur vraiment on connaît en tant qu'amical de voir des figures emblématiques, ça donne vraiment des frissons et ça donne envie de continuer, de reprendre le flambeau de la GSK. Et Azul Flama Milan, Azul Flek Ahsan, ينزورنا النار toujours présent, toujours يماس نسيو لاني النار ثانمير نون أتاس تنمرتيش إلا جيت تساعدوني تدرتين أمريكان الزول دموحند دينا ثانمير في تزويره ثانمير في تيكي 5 يقدشون طاس في تقباليت في تمازيغ كانت تيدير لا جي اس كا ثانمير تكون في كاوني لنا ذاكي و ستان بليزير اني يدون نحد نحفظ ونسين ستان بليزير اني مسيو جبار ضعف اكل مسيو عبود مولود وإذا كلنا ذاكي لي زارتيست ناميلا وستا غران بليزير عندي زادو شناي نعم قرحان سنين ثانمير تكفاري ناس
نرى رمضان الدنيا يعاود تسد غلط. ستوي ذا تاكيتران Ah oui, 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 tout à fait. انا وي الى اكيد داغن مس سمير ابراهيمي دي دنفر دي سين امريكان ازولا سمير زول فلون زول فلون دم واحد زول فلون عين في جون ناكل عين زورنا ناكل داير نكون قلق لكن افيك دي ليجوند تقبايلي سنا دي ليجوند الله جياس كان الفرح ضم قران اني اللي جاراون اي الدنيا الفرح ضم قراني نكونين اكس او ضمن نكشمد دي لاميكا الله جياس كان نبغى انا رو فاليستوار تجدت نغ خمجه كنيش قارن طوارقت ارزدت يسنا يسون يس البوبليك الله جياس كان نوض يسوينا ما يبغى ربي تنمير نونا دم واحد نعم محمد كان درنا اول c'est pour juste dire que Aklidé devait être avec nous aujourd'hui, mais il avait un problème technique, Oui. c'est-à-dire il est dans une région où il y a même téléphoné Midi Saoul, c'est difficilement se lire, donc il s'est excusé. Donc on va l'inviter prochainement dans cette semaine avec Rachid Haloukassi pour une interview et on va parler aussi de la GSK. Oui, Voilà. merci pour cette précision. Donc, Samir Diouni Ramzi, Nekilak, Analo, Asiftarum Zeroui, une page d'histoire, Hata, Wawaden, Ishubhan, Malatim Seni Ramzi, Nekigib, Anadaron, Asiftar, Zeroui, ça c'est juste magnifique. Sinakint la Tixmin, la section, tout ça, Tagradan Tefarjan, la GSK du Canada, il a Youssef Marzouk, Azoulay Youssef. الزلف لك دمود الزلف لو انا كويس تفضعوك شينيس درابوني ولا تفضعوك طافي بليزير في الجبشيه لو انت مرحبا ولا كويس لا سلمين والله عرس الفرح تم قرانا كي راح يثملي ثقي فم قرانت اسنين يا مرحبا ولا دار بلاصه بليزير نولي الساقيه دال الولود وسيا اسنين يا وسي مرحبا ولا يتكفرين سيميلا c'est une très bonne occasion باش ندوك نسقر الشكل فين يعني نتلاقي جاسكا الى كريم بما واقيلا السيني غزول ازول دموحند ازول وذي توالين تيكو 5 الساقين بالفرحه مقران فرحه طاس مي لا جي اس كا ان nous a tous unis des chanteurs et des légendes. C'est un très grand honneur avec Abdallah, avec Da Abdallah, Del Mouloud, Massinissa qui a chanté la Kabylie, Koumila qui a chanté la JSK. C'est un live extraordinaire. Inch'Allah, un farhier Koulis et Wigitourin TQ5 qui vont passer des bons moments. Ah, Karim, justement, après, il a le poème qui est tu t'es inspiré de la chanson Ntakfarinas Kabylia. D'accord. Donc, il va y avoir plusieurs. Donc, le plateau, quand tu l'as, Sinari Del Mouloud, tu te réagis à ce truc-là, et mettre la mila à Ntakfarinas, à Gdafla, bien sûr, oui, Asina Del Mouloud, s'il peut nous confirmer, إسقسن 80 تربح قرمزين القبيل ترى يوث تمديديت دي جيرلون à Lyon. Je crois qu'ils ont fait match nul. Et 3-3, il y a eu une surprise à la fin, un monument, un grand monsieur, il s'est déplacé avec des longs oui pour venir vous voir à Lyon. Est-ce que tu nous confirmes ça? La personne en question, j'ai oublié, mais si tu peux me rappeler, je peux te confirmer. Non, Tina ne s'est pas déplacé spécialement pour ce match. Alors, je vais commencer par le début. On a été, il peut témoigner à l'époque, on faisait nos préparations chaque année des Français en Europe, et particulièrement en France. Donc, à l'époque, quand on faisait la préparation, on jouait des matchs amicaux un peu partout à travers. Donc, je l'ai dit plusieurs fois sur des plateaux de télévision, j'ai dit que la GSK,
la GSK des années 70 a pratiquement joué dans tous les stades de France. On a joué à Gerland, on a joué à Lille, on a joué à Lens, on a joué à Toulouse, on a joué un peu partout en France. On a joué à Thionville, on a joué à Marseille, on a joué un peu partout en France. Donc, à l'époque, effectivement, on a joué contre la grande équipe de Lyon, pour les anciens qui connaissent un peu le championnat français à l'époque. L'équipe de Lyon a renfermé de très grands joueurs, à l'image de Dinalo, Chiesa, Lacombe, qui est aujourd'hui le bras droit de l'AS, avant-centre, et le fameux entraîneur national de l'équipe de France, Domenech, qui jouait arrière-gauche à l'époque. Donc, on les a tenus en échec. On a même mené 3-2 pendant pratiquement jusqu'à un quart d'heure de la fin. Et donc, ils ont égalisé. On a terminé le match, effectivement, 3-3. Et après ça, donc, après le match, à l'époque, Slimane Azimatek صار دعايه في الناس باللي كيبون سميتو تيجيني على دو تروطوار شوف هاد اليوتيزي تاع دو تروطوار عندها شوف الدعايه باللي كيبون alors pour prouver à toute la communauté kabyle résidant en Europe et particulièrement en France, il a fait une tournée pour montrer aux Kabyles qu'il est toujours vivant. Il a fait le tour, pratiquement le tour de France, mais pas le tour de France entièrement. Bien sûr, il a choisi les grandes villes de France, là où il y a le plus grand nombre de nos compatriotes. Et comme par hasard, on se trouvait à Lyon à l'époque. Il a dit. Donc, il a rencontré il a rencontré qui est un ancien joueur. Il est venu à Lyon avec deux de ses camarades. Il a touché le vêtement GSK, c'est où il GSK, c'est-à-dire le match de le hand, dans le basket, dans l'athlétisme. GSK, le débrouillard. Donc, comme moi, je l'ai connu en 74, donc je l'ai connu en 74. À chaque fois que je pars en France, j'ai essayé d'aller assister à toutes ces soirées qu'ils organisaient à l'époque dans les cafés, chez nos compatriotes, encore une fois. Donc, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter dans ce sens. Donc, il y a des marins ici, il y a voilà, mon grand Slimane, il veut nous faire une soirée. Il veut nous organiser une soirée. Donc, il fallait demander l'autorisation aux dirigeants de l'époque, et particulièrement à Maït El-Khalef, qui était entraîneur de l'époque. On lui a demandé l'autorisation, il nous a autorisé encore. Ce n'est pas toute l'équipe qui est partie. On est parti, il nous a fait une grande soirée, une très grande soirée, magnifique, à laquelle on a assisté. Donc, j'ai d'autres anecdotes à vous raconter. Si vous voulez, je vous les raconterai la soirée qui est un peu plus tard. Mais ce que je voulais, avant d'oublier, c'est de rejoindre Mohamed en parlant d'Abou Khalfa Bachar. J'ai été tout à l'heure à l'enterrement, j'ai assisté à l'enterrement. J'ai été j'ai assisté, on n'était pas nombreux malheureusement parce qu'il est mort du Covid. Il a été hospitalisé pendant un bon moment, pendant, semble-t-il, quelques jours à l'hôpital de Anya. Et lui et sa femme, les deux. Donc, sa femme, Abdullah, il en est mort. Donc j'ai assisté à l'enterrement. Donc, j'ai présenté les condoléances à sa famille, au nom de la GSK et au nom personnel, parce que, encore une fois, Abou Khalfa, c'est un ami à moi, un très grand ami à moi. Il fait partie des grandes figures de la chaîne 2, à l'image de Belhanafi, à l'image de Kelfi, à l'image de Majid Bali, à l'image de Shab Qadar, à l'image de Belhassan, à l'image de tous ceux qui ont porté la voix, je dis bien la voix kabyle à l'époque. Ali Al-Wakhni, il a Isaab al-Mantaqa, et je me rappelle même que Farhat Oumalou, à partir de Tizi Ouzat El-Hamarabi aussi, il faisait partie de toutes ces personnalités qui ont porté la langue kabyle très haut. Et aujourd'hui, on est fiers de ces gens-là. Et c'est pour cette raison, pour beaucoup de raisons, que je tiens encore une fois à réitérer mes sincères condoléances à toute la famille d'Abou Khalfa et à toute la population du Pessatou.
Merci, Adel Mouloud. À Monsieur Jbar, est-ce qu'il vous reste quelques bribes de souvenirs de la GSK des années 70 à Hakan? Je me rappelle, non, non, c'est trop. Oui. Hein? Ah, si, il va nous raconter tout ça. وش في غيرها يفو ينسي المولد الدنيا parce que la seule chose que je me rappelle Mouloud le premier stage qu'on avait fait avec la GSK c'est à Vichy À Vichy. شفير eh ben كي فرد وحدي je me suis promené dans la rue de Vichy au centre-ville vers la gare j'avais vu un hôtel. Wallah, Al-Mouloud, ce que je te raconte, ça s'est passé exactement. Niras, dans mon cœur, Niras, l'hôtel qu'il y a, je vais dire, parce qu'il a un truc haussmannien, et on met l'architecture haussmannienne, et puis il est placé juste en face de la gare. Niras, si j'ai l'occasion de revenir en France, je vais l'acheter. Eh bien, Al-Mouloud, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Cet hôtel-là, je l'ai acheté dans les années 2006. Et j'ai vécu à Vichy pendant pas mal d'années, à Vichy même. Et je me suis rappelé tout le stage qu'on avait fait au Krebs de Vichy. On allait au supermarché Cora, on achetait des produits, pas mal de choses pour nous, des brosses à dents. On manquait de tout. Voilà, des brosses à dents, du dentifrice, du parfum, etc. Parce qu'à des mots, il y avait absolument rien du tout. Eh bien, mon souvenir que j'avais dans mon premier stage, c'était ça. Après, il y avait un autre stage, mais je fais à Font-Romeu. Du côté de Perpignan, là-bas. Voilà, à Font-Romeu, dans les Pyrénées. À la frontière avec Andorre. Andorre, exactement. Tout le monde va aller faire la sieste. J'aime pas faire la sieste à mon jeune âge. Attends, je suis pas vieux pour faire la sieste. Je sors par la fenêtre, je descends à l'Ermitage. L'Ermitage est une brasserie d'Ina. Il y avait pas mal de. Hein? Je suis là, c'est l'Ermitage. Eh bien, voilà, j'allais à l'Ermitage. Un pied devant, deux en arrière. Donc si j'ai bien compris, au lieu de vous reposer, même si vous faites la mise au vert, c'est toi qui es. Oui, non, ça arrive pas souvent, mais ça arrive, il faut dire la vérité, ça arrive. ومن بعد وكيمغاد ناتاس وجيمناست خدمنا le patin à la glace, patin pour faire venir. J'ai loué des patins, je voulais faire un saut en extension. Un saut en extension. Non, j'ai déchiré mon pantalon. Je suis rentré à l'hôtel avec un pantalon déchiré. La plupart la GSK, c'était tous des Kabyles presque, à l'exception de quelques Algérois. Il faut dire la vérité. Les années jusqu'en 74-75, après Mhidine, il pouvait y avoir tous les Algérois, Araven, Tahir et compagnie. C'est pas, pour moi, c'est des mercenaires. Ils ne mouillaient pas le maillot assis les Algérois de à la GSK après? Oui, après mon départ, il y avait beaucoup de. Après mon départ, il y avait beaucoup d'Arabes algérois qui sont venus à la GSK par intérêt, parce qu'il y avait énormément d'avantages par rapport à d'autres clubs. On leur donnait un logement, on leur trouvait un travail, on leur donnait
une voiture, il y avait pas mal de choses. Bon, voilà. Et Mais après, pourquoi vous n'avez pas rempli après? Pourquoi vous n'avez pas? Juste pour Abdallah, il te dit, parce qu'il parlait l'arabe, mais sinon, la solution de les Salim Amri, les Youssef, وقال لي يوسف الله شوي يوسف صالح العربي يوسف شرباح يوسف طاهر يوسف كيسيكيا في encore يوسف كمال يوسف رحم ربي وقال لي يقول لي يوسف سي فري كي parler l'arabe mais la solution de 90% de l'Europe. La GSK, la vraie GSK, le Khveili, même les remplaçants de Khveili, il n'y a pas, ou les choux, aucun arabe. Et on connaît, on parle en kabyle des vestiaires, des terrains, il n'y avait pas de problème. Vous n'avez pas renouvelé la licence unique, pourquoi? Eh ben, j'ai pas renouvelé la licence, non. Juste après la Coupe d'Algérie, Boumdien, il avait instauré un régime pour la réforme sportive pour écarter un peu le nom kabyle, le nom de la GSK kabyle, parce que derrière la GSK, il y a la kabylie, il y a la langue, il y a la culture. Voilà. Il a nommé la jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Ils m'ont convoqué, là, les dirigeants de la jeunesse électronique de Tizi Ouzou, ils m'ont convoqué, la Nani d'Ismi. Je les ai regardés, vous me demandez mon nom, vous connaissez le football ou vous connaissez rien au football? Ici, c'est pas toi qui poses des questions, c'est nous qui posons des questions, donc il faut dire ton nom. Écoutez, je me suis levé, je me suis même pas, voilà, il voulait que je signe une licence, il me parle en arabe, moi je n'ai rien compris. Et en plus, j'avais un litige avec Mhiddin Khalif, il faut dire la vérité. Mhiddin Khalif, au football, où il n'a pas de technique, il n'a pas de qualification, il faut dire la vérité. Parce que Khatanim Kinir, le dernier entraîneur avant Mhiddin Khalif, c'est Popescu, Yougoslav, je fais ça. Oui. Voilà. Il habite dans les Ouzou. Des fois, j'arrive à aller manger chez lui. Il m'invite souvent. J'ai eu même plusieurs fois, j'ai dormi chez lui. Bon, voilà, parce qu'il ne parle pas beaucoup français. C'est comme si je lui donnais des cours en français pour ça. Il n'est pas fait pour être footballeur. Il n'a pas les jambes d'un footballeur. Il n'a pas la carrure d'un footballeur, la forme d'un footballeur. Quand tu vois les jambes de Mhiddin Khalif, c'est comme si tu vois les jambes d'un canard ou voilà, quelqu'un de. Il n'est pas assez développé. Il n'a pas développé sa musculature. Il n'a rien. Moi, je parle en tant que professeur de sport. Je sais de quoi je parle. Mhiddin Khalif, avant, il se déplaçait avec nous, il s'occupait de la logistique, il prenait les ballons et les sacs et tout. Eh bien, écoute, depuis après que la GSK n'a pas eu d'entraîneur, il s'était imposé un peu avec les joueurs algérois, en même temps avec son frère, Abdelkader Khalif, avec qui j'ai un grand respect. D'ailleurs, toute la famille Khalif, je les respecte énormément, mais malheureusement, les proverbes à venir, il y a toujours l'idiot de la famille. Eh bien, l'idiot de la famille, c'est Mhiddin Khalif. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Abdallah, le fait de ne pas accepter le mot jet, c'est un acte militant. C'est au nom de tous ce soir. Tu restes avec nous. Takfarinas, ils étaient inspirés. Chinanouka la GSK. Jamila Baydar bin Sadi Tamzour les années 66-67 Chnan ou des chouinous Chinara. Donc Takfarinas أمش سيرة ديال المولود سيرة عبد الله أمش توالد لا جياسكا زيك تقريقي مثل تدير أقولن تكفر الناس يدرا il est
aux informations توارد شي طارون de la GSK en tant qu'artiste شوز مرة دينا ثنمرتك محمد دوما كسكساكينيك لي زوارا جياسكا كراغديس سي مون كلوب فوالا سي مون كلوب بريفيري يسيت كراغ سمي الى فغاكو بالون دي قصران كلي زيك لا بغد الجول فوالا دونك كوني سنين هاكي نغمه 9 سنين هاكي تسملي لي غدا لي سيبورتور كاع كيحمل جياسكا قامي دا لعنيك تكفر الناس خدمه غير بارتوغاش يعني راه غير فرحنا كاكي كنتي تزمرو تخمم بارتوغاش ترى لي نسيتاني من خممنا جي ترافايي خدمه تاعوش تاع فلاجياسكا راه ديفون ديك وسنه كي تسدون سي مانيفيك جوست التصيغ دي تواليني إراكي أحسن جوست كان دون كومبيان دو طون l'album, le double album ما كاينش ما يبغى ربي ان شاء الله ديفور الموا جوان سوبر دونك قادر انا قادر توالين تكفر ناس دون لي باك au mois de juin on a écouté quelques extraits c'est juste magnifique c'est un régal c'est un total régal donc au mois de juin vous allez voir c'est quelque chose de magnifique Hassan tu restes avec nous mon ami انا الدغال غورك الدغال غاشي تشرفي كتيني داس الواي نتوتسا تقرا على انت فرجنا لا جاسكا داكي دي فرنسا شينا كاين تريد تجزمي تقرا على انت فرجنا لا جاسكا دي كندا دي امريكان تنويرتي دونك وقيلا دنو غادا ميلا قبل باسكو تو غادا وقيلا يا با دو سوسي افيك بليزير ميلا داكور سا سكو جو تو دي باسكو داكور دوك شي الوقت باش تغلب اميلا معليش با دو بروبليم ما فرام يا با دو سوسي ولا غورم ميلا ولا غورم اثنو صواد غورم ميلا اقراك مساقي اقي مولودي بود عبد الله جبار تكفى ناس تيدي كدي وين كيني توتسي وين كي دي سلالن alors c'est quoi ton sentiment Iraghi فوالا دينا الصح فرح غطاس إميلي غير إمقرانا أما دي شناي تاكفاري ناس أما دي لي جوار دو لا جياسكا كتيني دي انتي هاد محمد ancien animateur tu seras toujours le grand et puis oui avec l'association Agui Amicale et aussi avec TQ5 Arachidou c'est voilà Ahmed Raslar donc je suis très très contente d'être parmi vous je suis très contente Timi Lawashung Izmara أدعونا روسي جياسكا أمد قوال أمد إشنا أمد قوينيران دونك فرحة غطاس voilà sincèrement je suis très très émue et merci beaucoup de m'avoir sollicité d'être parmi vous le prochain qui est Asmara خدمتي فوقلا l'inauguration du nouveau stade أتخدم le clipin دينا مو هنا من كاين الدنيا ما أسنا سكر تقلال دينا لي الستاد promis d'accord زيد ان شاء الله كنا تربح كل جياسكا داوي لا كوب d'Afrique داوي لا ليغا غيني لا كوب دو لا ليغ الشامبيونات اي بي اون فا فير لا فيت ان شاء الله هذا كان نتمنى يضل j'étais très très contente de voir le match Nérito à la deuxième mi-temps de but c'était magnifique sincèrement il y a de l'espoir inchallah ربي تكمل الكنا كيجي ولي toujours derrière voilà فرحه غطاس Donc, il y a un projet d'une chanson à Flash Vodka prochainement aussi sincèrement, si une chanson. Après, des fois, je me pose la question est-ce que vraiment je peux faire mieux que finir de Maraken? Donc, on va voir. La question est posée, on peut toujours faire mieux. Voilà, je te vois son darach et tout. Donc, déjà, j'ai une musique, déjà, une musique vraiment patrimoine ilhan, vraiment. Les paroles aussi, je vois à peu près des choses je ne sais pas. On Inch'Allah, il va nous faire quelque chose d'encore magnifique. On va attendre Takfarina Swaqila. Voilà. Ils sont en force derrière la GSK. Voilà. كما عاوز ربي تعزيز كما عاوز ربي
جست ميلا قبل دوالة على نفقاو النظام اسك تزريض وين غانتي شنانيوك تم زوالو في لاجيسكا. كومون ديريج جميله ميك دنا كنصحو شويه غير مليح شي السن. C'est un quiz, c'est une question que je pose à tout le monde. Voilà. أنيسة في جياسكا. أنيسة نو. لا أنيسة لا جميلة جو سي بلي انا في جياسكا جميلة واقيلا سي لا بروميير شونتوز فوالا. يمكن يزرع انترنا في جياسكا تم زوالو مام لاني تبكى على فا وين المولود. وي إلا جميلة إلا دا سليمان إلا محمد سعد وبلاد فوالا. واحد كومون يسابيل محمد شمون. محمد شمون باك يا فوربي. دونك وي كي بارمي إبزورا كان الله يسكا ومن بعد ممكن يقدر مولود شنان. مي ما كيستيون اللي بيان بريسيز انت غنوي شنان دام زوالو ولا سام زوالو ويكد هذوك سي فري. Mais maintenant, il faut trouver celle qui a chanté ou celui qui a chanté le premier. محمد شموم قلت جميلة تغني لا بروميير كي غنان وزرا كان انت ترحم ربي خاطر جي اسيستي اوسي ا سون انترمون داك ديال الجزائر ونوض لا جي اس كا باسكو لا شونتي لا جي اس كا يمكن شكرا بن الحاني غناني شناني حمل لا جي اس كا الى دي ديال الزاز. دونك جميلة ترحم ربي تغنى ولا غير فاروجن دي ستاد العابد فاروجن صدر كوفي كرماني دردر بركاني. لا 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 جي يسكت كل شكرانا لا
Mohamed Chemmoum kif kif. Donc ça reste à vérifier entre Mohamed Chemmoum et Jamila. مرة كنت اللمي ملعب النشي يسكار ملعب النشي يسكار اشي يسكان تشكل في اللم اترف ضد العلم يدم مسم سكار يدم مسم سكار اشي يسكا يدم مسم سكار اشي يسكا يدم مسم سكار شي سلق بايل ياتين نحمل ثرني ضشهري جرجرة ثرني ضشهري جرجرة هاي السمو تستحي منسوخ وكمك راح ندوخ العبي مسعى القدرة العبي مسعى القدرة شي يسكا يدم مسم زكاها شي يسكا يدم مسم زكاها زود وسب وغيولي يقصد العلالي يا ودا سنو دافوسا يا ودا سنو دافوسا عاشي يسكا يترين الصبح ولي يسم يفرح ينق في مدروسة ينق في مدروسة عاشي يسكا يدم مسم زكاها عاشي يسكا يدم مسم زكاها يسكا تربى الفحول تلعب نسقول مكش من نصطدي فلالينا مكش من نصطدي فلالينا هادي شير تكور سند الفن دق النت خطفن رمشة تفوت دق فيلينا رمشة تفوت دق فيلينا شي يسكا يدم مسم زكاها شي يسكا يدم مسم زكاها
عشية القبايل كاتين نحمل ثرني ض الشهر جرجرة ثرني ض الشهر جرجرة يسمو تسحي منسوخ ويكمك راح ندوخ العفي مسعى القدرة العفي مسعى القدرة شياسكا يدمم سمزكا شياسكا يدمم سمزكا شياسكا ترمبض الفحول تلعب نسكول مكش من نصطدي فلالينا مكش من نصطدي فلالينا هادي شير تخرصن دلفن ذك نتخطف رمشة تبط ذك فيلينا رمشة تبط ذك فيلينا شياسكا يدمم سمزكا شياسكا يدمم سمزكا مرة كنت اللمي ملعب الشياسكا ملعب الشياسكا شياسكا نتشكل في اللم ترفض العلم يدمم سمزكا يدمم سمزكا شياسكا يدمم سمزكا شياسكا Oui, tellement de Rachid, c'est vrai que ça nous replonge un peu à Tadlit. C'est juste magnifique. Comment ils sont inspirés de la GSK, j'ai pas assez de mots pour leur dire. Et les artistes, Soumata Tanmir, Tansana Khatra, Nuzni, Hidadishnanou, Kavla GSK, Tanmir Tansan. Alors, à tout ça, Tagradan, Tefarjan, la GSK, دي فرنسا وكذا رشيد شافي سيني كان نوع امريكا نوع دنفر نوع كندا يمكن تسفه من اوفر مي لا المولود قدام الله il a disparu depuis 40 ans des radars. J'espère que c'est un retour à sa famille, la GSK, et il est encore jeune, on a besoin de lui. Hein. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Rassakin, il a disparu, mais il n'a pas disparu. Oui, je veux dire, il a disparu des radars par rapport au des radars, mais on toujours parce que avec tout ce qu'on a vu, avec la GSK, avec l'histoire de la GSK, les anciens avec Nord, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Dans l'histoire, dans les télés, c'est la première fois qu'on a le mais son histoire, les anciens, à l'époque, mais la GSK, toutes les difficultés que le club a traversées, donc elle ne méritait pas ça. Donc, on connaît la diaspora, soit une GSK. نقولش جماعة ليمان باللي غادي نسبت تودسا ثقرالانت يمدوكا لا جاسكا هي التمنط ندونيت. Donc on a commencé comme ça, c'est un travail c'est une réflexion qui a 3-4 mois avant la création. On a contacté Del Mouloud Aiboud, on lui a proposé d'être notre président d'honneur et c'est avec ça, Dieu merci, نصور ارتفع ثلث ثقرالانت دي امريكان ثلث ثقرالانت دي كندا وما زالت ثلاثيه لافريك دي سود وما زال ذي الانتيال تمنط نبغى لا جاسكا تقيمي الفدا وانويس اترف ناريكنا وتتخو صويرا parce que elle nous a tant donné
وين نزمير الخير يغارطال او موان ذا مسلاي او موان ذا مسلاي دونك نكون يوم تشكل ثدا المولود ادا فلا ثروان جاسكا مازالت لا اتيلي تشكلت فلانا وتنشجع نفكايا وانا نقول تجمع ليمان نقول تقبايليت ومازال اتكمل tout ça on a une grande vision on a des grands projets يثرفات لا جاسكا لا جاسكا بسم الله النساء دونك انا ثرفاتين فهمتي سمير ابراهيمي à Denver à Doral Auric suite à Gigourta Doral à Canada سمير alors سمير ديوني المزي لانديني دي دنفر إلا كيف غاد تسوترو كانت تتلوين إيدا المولود أثناء ضاغورك يا سمير الزوج لون سمير فلك دم محمد دونك نكوني نختار لي كيستيون استقصيين إبي تغالن سوا تاس كلك سوا دي لاباج ناكنا كلك سوا سي لي سيبورتور كلا جي اسكا اون جينيرال دونك اختار ثلاثه استقصيين هذا نسقسيون يوم ما تفهم شويه كان مده اول ينفقونا كاين على الحرمه زلف لك قدام ولود ديس الفرح ضم قرن اني لي ذون يرون كوستكي صح زلف لك سلميرتيش سلميرت دونك يسقسي ديون انك وكين كاين يغالي شحال تكون ناسي الاستقسيه كاين ناس المده دال مولود دونك اقشي انك qu'on essaie de proposer à l'administration de la GSK de se faire un autofinancement parce que généralement l'étranger la GSK تعاون بويالسن اكنني بغانا نعاون داخل الجزائر ناضي لا كابيلي en général est-ce que نخدم un autofinancement quel que soit les cartes de fidélité les cafés de la GSK avec tous les boutiques de la GSK اسقسي كي يوالي شحال تيكون باسكو فغانا تسكين ديال القضيه كي تحوسنا دافن ان مويان اون سوليسيون سو شو بارتيسيبين على شغلك وكيلا الى دوك الفارنا الى دوك الى ديال البروجي بالليك الى ديال الوقت عند لا جي اس كا elle pourra s'autofinancer c'est-à-dire تحول تدير مسيس ايمانيس واستراتيجيه والسوتورا امان et les sociétés nationales à الدولة ولكن نكوني نعطي دي تجوارا سميت نخلق l'association internationale des amis de la GSK نناد بالليك le seul club algérien qui pourra éventuellement s'autofinancer حال la GSK شغل خاطر نكوني نسعى لغاشي نكوني ماشي دا كارتيي ماشي تمديد نكوني هذاك دينار سي اون ريجيون سيرت سي اون ريجيون مقرص ولا معنى نسعى القبايل ديال البلد الدوني ثمره نسعى ما ونسعى نسعى 4 مليون ناكي للغاشي زمان كانت في نفوس المعاونه يتربع في لاجيس دونك سي لو سول كلوب اون الجيري زمان هذه يخدم كي خدمت ديال بويان البال لوروب مع برشلونه مع ريال مدريد يتعيشين سي صورديين ناس تدريمت نلغاشي نسن بوكا يحملين 4 نكوني غاس نفرنا عارفين يلحو نفزاد سلاميكا انترناسيونال يوكل جوستومون الناس اللي تجوارا باللي كتب مساكين على ديك من فرنسا اجكا فوش المعاونه يتربع في لاجي اسكا كاين يعلنوك اين برا تواد لي زيكيبمون سوا لي ستاج كي تخلصن سوا لي زوتيل كان تروحوا تربع لاجي اسكا ديك بوش تفريقي سواء لا فورماسيون سواء من سان اسلغماي سيتادير ان اونترينور اترونجي زمالات نخلص كادينا ولا غير ما تروحوا هذاك انشوتور نهار حد غيصور دينا كنخدم الكرا انشتاكي يوكلي زانشتاكي غير يشوضني يوكل لا جي اس كاتيمو انشتاكي وكي ذاش نفرنا ان فانا وضيس اما سكواسي ديال اما والفل نكوني وكي اذا قنا وضغورس يوكل تربع لا جي اس كا ورتحوج جياره ام برشلونه les maillots ou les choquants sponsors. L'UNICEF parce que c'est une institution, j'allais dire, caritative. C'est وضعي يوكل يحمل تربع الله جيس كاتين الامريكان الى سند وكي ذا صنفار تربع الله جيس دونك ام كيدني ذاك هذا المولود هذه اللي شغل كي ديال الجزائر هذه اللي كي لكن الغاشي هذا وننا نصورنا التسكين ديال القضيه كي
لا كيستيون خاطر اختارت ثلاثه يستقسيين تصديق لان يستقسيين زاب للوقت اخي تكفي انا ما نختار دوله كي سؤال لا كيستيون كي ديوسن يستقسيت ديون قشيش تاكتيفي مليح كيحمل لا جي اس كا دايور يحمل كيستيون معنا الا يستقسي ساكي سقسيه كي باسكو سؤال مليح ديال لاباج ينس هو كيد سميت انيس زاروقي ضمش راسي ينايد ينسي مسيو عيبود كيرا بوستان تلي تاكتيفي ديال لا جي اس كا تلي يدنا ديال لا جي اس كا ابري روحو ضاكني بور 3 موا نا 4 موا يند نبغى نزار اي غادي يروح اي غادي يغال افيك توت كيوريوزيتي هذا المولود روحها باسكو هذا هو واليو. D'accord. Je m'en doutais. D'ailleurs, c'était ma réponse de l'année rassure-moi. Donc, afin que ça il a répondu. Exactement, d'accord. فيش ثلاثة المولود صلاحيك صباح كذا كشويه شطح ديك التقسيمه كيما يستقسي ديون جو بونس كو يتوش ان بوين فريمون سونسيبل يمد عند الصوتوره لادمينستراسيون اكتويل ديال الباتريمون لا جي اس كا زران باللي غادي ترى نطاس الباتريمون لا جي اس كا كلك سوا انا كنت لا زيك تاع لا جي اس كا يند نبغى نزاتي تنسن عند الصوضن ديال الباتريمون لا جي اس كا الباتريمون يقلان زي كاسمين ديال كوني تنعرف الله يزرع نسايو القهوه سداو الاستاد كي رمضان سي لي زاني 70 ديالي القهوه تنعرف الله يشفايل نسا القهوه دايني كان يسال الوقت الو القهوه ني شحال هيك شكون تغلق خدم من ذاك شويه عبارانيين مع الدنيا عبارانيين جالسه شوين عبارانيين ستادير وكاد وتعدات الكسات تربع لاجيس دونك الساكي نعاود نبويتي دي تربع لاجيس نريكيبيري كراك كامل نسات تربع لاجيس كان يتوازدغن صغوري عباراني دالي جالسه شوين باش قلنا غاشي بليكتي عبارانيين نبارات يعني وكاد يقرب لنا تربع لاجيس وي اشتكي وكذا كي نراث الساكي لاجيس كاسايون بكال ديال بعد كشبه تيجي وجو قرب تلاقي في شي 35 سنه اثني قيمه كلي ناس كاين شحال اللي برد اللي تيدني الناض لو كان كل صباح ما يعدي ومزال شي ناس ذات وكلاكي ما يعدي كان الصباح هذه سالا جورس شحال غاشي تعدي شي ناس لو كان 30 سنه يكفى البل يعني باش اللي كنشتكي وكذا كان الباتي جيلان الا يفغافوش تربع لاجيس نكوني تراوي كذا كاين راسنيد زا اشتكي بلا كي يقدرون كلام باللعيبه ديال تنومين يعني شويه ناس كيستفايد شويه اشتكي يقولين مدام مولود تشا كوبي طون ميكرو وكنا نزيد لا جي اس كا يخمني دارت لي كاسن يميورار زدغان ديكسن اكلني مثلا مازال يسرتوها نخدم يعني ان بروجي وكنا دوك ما نعرفوها بوبول لانستاسيون اثني قيمه كلي مازال يشرا مازال الكواض ويقروا لا شي كواغ ويقرا لا تبنوم لو سياج دو كلوب ويقرا سامل الحقي وكذا انا ساكي مازال يتعلق تنمير فيك هذا المولود أدنو مرزوق أجل يوسف لندن دي كندا نثني سلالن دولاد نثني تيكزمين ست سيكسيون أمفونوية السمير أسنيني أيا درا لا دياسبورا إن كندا أمشي دموغر نسالياكي نغتالي تنتيكزمياكي لنا دي كندا أيا درا دون كين غيزا دير l'idée de la GSK, comment ça se passe au Canada? واحد سمتي ثقي قضاء ديون بخبر يوني سولا سي الله يجي بيرطا الامريكان اذا فلانا من سام كريم دا سيكسيون يوم سي هذا تسمى سي اون بون اوكازيون سا دير الا قتل يعلم باش كي غادي يخدم غادي يقدش ثورا كي دينا لي زاسوسياسيون يكونتاكتي فرحت مليح عجبت مليح شغلك يا هذا شو كان مازال لونسي وانا مليح الشغل غاد ادمنستراتيف يتمالك الا اتمونجستري 9 نيميرو كونت اونتربريز باش ندير الكونت بانكير ابري
ابري الكونت بونكير الا كنلونسي لي بلاتفورم GoFundMe باش نسعوا لي زابوني لا يفال زعما نخلصوا مي اون اتوندون كونتاكتيتني كوميم نشجع لي زانفيتاسيون لا باج فيسبوك نهضر بار تليفون اكدي لي غادي يصفرح مليح كيحسب في ربي كندا اون فا ريوسي مليح حتى الغشا حتى القبيلي حتى لي زاسوسياسيون سواء المملكه الكيباك نحضر لي زاسوسياسيون ريجيونال ديال مي هكا دو فاسون الديبي كاين زرا لين يصفرح مليح لايفر ديالنا يفون صابوني لا دايون مليح بور جاسكا بلاد كندا كواني انا تايوالتنا لا كومونيكاسيون مشارات السيوض يسالياكي بلي كيقول تيكزمي ينفرجون لا جاسكا ديالنا لان إلوس درار دي مونريال إلوس درار دي كيباك des radios, des télés partout. Est-ce que vous allez aller vers ces médias pour faire connaître وكنا دي السين اوغال تيكزمياكي نودينا الا توكل ديجا بروغرامي ديجا واش تاكيا دا شو يقنك الكونت بونكير ديجا غدا باش نلونسي لابليكاسيون ادنا ديال برك ليميتيا نسعى لي راديو امثال قبيلتي في باغ اكزومبل لي جوناك خدمنا لي لايف سور فيسبوك اسنسيول بروغرامي دي زيميسيون يدسن ليان لي زاسوسياسيون دانيك خدمنا au niveau culturel كان au niveau des écoles دانا في قالنا في كونتاكتي نسمع نديبلاسي نسمع كاين بيرسونيلمون ديبلاسي غنروح نصرا في الميلا ما كيباك باغ اكزومبل التليفون كان ديجا راند العام كنا تخدم مشري سرايا دي كونفيرونس سرايا سكاسي دي كونفيرونس ديبا هكذا مسو ادرسان مومون كولتورال وكنا نتفاهمم دا شو لا جي اس كا Medrouge la GSK. La GSK, ce n'est pas un club de foot, c'est une entité, c'est un repère, elle fédère tout le monde, c'est un dénominateur. Il faut expliquer tout ça à tout le monde. Et ils vont adhérer à cette cause-là. Les émissions on les a déjà prévues. Déjà de toute façon نكونتاكتيو كويس ولاش زعما كتشيني خدمه باغ اكزومبل لي لايف ناس على فيسبوك ناس على ليميسيون تيلي ديجا نشجعنا كويس لا بريمير انفيتاسيون جو لي فيت sur Facebook j'ai essayé d'envoyer l'information à tout le monde ولاش وران جا كويس après هكا سيمانه يزمر الحال ديسي سيمانه ماكسيموم Et Karim Bama, il est parmi nous. Alors, Karim, il faut bouger un peu au Canada. Hein? Il faut bouger comme Paris, comme Denver, comme les États-Unis. Mohamed, il faut juste rappeler que maintenant Karim Bamar était l'un des membres fondateurs à Paris, malgré qu'il est au Canada. Et il est atteint du Covid. Il sort du Covid, donc il fait guérir oral, mais il était très très actif des joueurs. Donc ma question Oui, on est très actif. D'ailleurs, tout à l'heure, on a live pendant 4 heures pour ouvrir les comptes en banque et tout ça. On essaie effectivement de contacter le Canada. On essaie même à les contacter personnellement avec des emails. On essaie de trouver des moyens de marketing, de publicité. L'association des amis des supporters, le plus possible d'argent pour supporter la GSK, le nerf de la guerre. C'est-à-dire la GSK a des difficultés. On essaie de faire. On essaie même de faire des compétitions avec l'association des États-Unis pour le montant qu'on va ramasser. Selon un défi à jeu de ça. رشيد ادو على غوركتورا ادو على رشيد تاع الوقاسي باسكو اقدر نروح كندا غورس جوست ادو على غورس
la communication, c'est très important parce que TQ5 elle commence à تخدم القديش يجارز امك سي تمام تايوالت سيني رشيد اتالوقاسي comment ils vont travailler tous ensemble pour faire connaître ماتيك زمين دينا ماتين امريكان comment faire adhérer tout le monde Rachid. Effectivement, TQ5, bon, elle a toujours, dès le début, elle a été à côté de ce projet amical. Machin, des Tixmekin, le Canada qui est Sami Youssef, du point de vue communication, du Canada, on commence à les radios, les télévisions, d'ailleurs Youssef avec son équipe, ils vont bientôt commencer à voir, il y a que tout le monde, notamment qui dit Netaqbalis TV, radio et télévision, les deux, et puis dernière TEDx TV, Bell Media TV, Mazramon TV, ذاك كان مثلا كان تلفزيون سواطاس دانيس فرحان وداران كي تدينا يوسف مازال وبدانا شغل كاين تايوالت لا كومونيكاسيون اشكون نبغى نخدم لي شوز دون لا ريغل دو لا حاش ما ديكري الكونت بانكير كاين donc bientôt sur la voie mais fait écrire les comptes bancaires on va communiquer avec les références et وكني الغاشير اظن عندك كنت تدري مثلا ودارن كي تسمى هكذا نهضروا كان محمد ديال تسقسير مثلا عبد الله الجبار مسلايد لونغمون مثلا انك باللي غادعاونا جياسكا اما اون دوفون اكسيونير اما par une donation à l'amical mais il faut que les choses se fassent dans la règle de l'art. Donc, nous connaissons vraiment. Justement, oui. Rachid, justement, par rapport à cette question de Noël parce qu'il faut dire que Soud Monsib est fédéraliste de Fodara d'Ilzaïr, à Tassantan, Kadan Ouara de Noël, parce qu'il a Maïnout. Et ça peut rassurer justement Dav Lajbar. C'est tout simplement, je les ai notés de radar recente. D'abord, le troisième point du communiqué de la Fédération algérienne de football, c'est le point qui nous intéresse, c'est de travailler sur la révision de la réglementation et la refonte des textes concernant les sociétés SSPA, elles doivent être solvables, où il y en a, il se fait mettre il a un bénéfice. C'est le point 3 du communiqué de la Fédération algérienne de football. Le point 4, il est intéressant aussi. C'est un point, à la direction de contrôle de gestion et des finances. C'est comme la DNCG de l'Europe, et là, les clubs, وقبل دونجاجينت اسكو سنسنت الى قد صنت بيجي بريفيزيونيل وكن وسن الطرويرا وغورنيغيني دونك ensuite il y a un autre point sur lequel Arda Delmouloud là il va y avoir une grâce présidentielle Emias Louayen fédéraliste Itchoufarnet donc les présidents les responsables qui ont été sanctionnés à la sanction. Et je pense qu'ils ont fait partie des gens qui seront graciés. Ça, c'est très, très important. Mohamed, sur Fikan, Mohamed. Oui, avec cela. Oui, tu voyages surtout à Canada, عندي لاني مدوكا الامريكان الامريكان جوغرتا voilà. J'allais partir là-bas. J'allais partir. Voilà. Je fais le tour parce que j'ai juste répondu à Rachid, parce que le point guide d'Arachid est très, très important. Là, voilà, c'est vraiment important ce point, parce que là, GSK a besoin des investisseurs, a besoin de tout ça. Donc, voilà, effectivement, on peut être là, ensuite, on va attaquer Farnes et Mila. Jugurta Saïdoun. Alors, quel bilan tu peux nous faire de ces quelques jours? Je sais que vous êtes très, très actifs, Dina. Alors, les adhésions, les prélèvements, alors comment ça se passe? Bien sûr, أول نفيد l'objectif de l'association لكن اسمه
لا جي اس كا تسوال دراوس السياحيه سي تري امبورطون خاطر كاين تيدنا كان لا جي اس كا تيبحير لي سيبورتور ينس الزار ما تقبايليت ناس قيمتي صغير ما ولاش لي سيبورتور الزار بنادي غير ما يغي الزار هذيك تشمنو دير كوين نزراو دير كوين تيبحير ما ثروي تبحير تغيث صغليت ما صغليت ني تقبايليت دينا سواغيث نكون دايني رجال نقيم سميس ادنف لو بروجي بور لا ميكال انترناسيونال اما تسني لان دي فرنسا تسني لان كندا نخدموا نصوم سني مثلا سنوي ديال لان دي فرنسا ميتفن الانيسياتيف د كراين باسكو سي با فاسيل حاجه مقرن نكون البروجي الناس كاين دينا د المولود هي قضيه لو برو بيجي ستاب هي لا ستابيليتي دو بيجي دايني رجال لونسيان من قار لابونمون او سان دو لاسوسياسيون اميكال نخدم ميم السيت انترنت يفو كيكفا www.gskfans.com www.gskfans.com دونك ديال السيت كيزمر الغاشي غادي تشمل ابونين لان دي بلون ضخي لا بلون نختار بلون ضخي بلون سيلفر $3 شهر ناطرون دولار سكواس يساع 5 مليون تيكشن غراتوي الا البلون جولد $5 سكواس شهرنا $50 سكواس يساع 8 مليون هذيك الشم غراتوي الا ديالنا البلون اللي نخدم كنا بلاتينوم $10 شهرنا $100 سكواس يساع هذيك الشم 8 مليون غراتوي وذرنا زمر دي مليون لك ميورار دو ستاف تكنيك اشتاق كنت زمرنا داك الشمال السيت بور ابونين gskfans.com ضاعتيك نكونين نقف هنا اشتاقين لونسي لا كانيوت قلنا اونلاين في حو دونك دي جو فوند مي دي سيت لاميكال دي سيت ديالنا لا سيكسيون امريكان لكن ديالنا لو مونطون ا بو بري ا لور كي est. Le montant il est à 3600 et quelques, 650 et quelques, plus les abonnements parce que il est officiellement lancé l'abonnement. D'ailleurs, live pour l'abonnement. D'ailleurs, dans live, même l'année d'abonner, وزرار اكزاكت ساعه لاكسي السيت كاين كريمك ساعه السيت مي للساعه اللي كانت مزوروت ابوني انت زين 12 مدن من في ذاك اللايف دونك تابوني لان دي جوفانا دابونين كنا كنديرنا كندار شي تاع لوكاسيون نحسي عقل فروخي فنو العشيس اخشي وخشيو من زرا باللي دي سواس انا وض دي سواس لا جي اس كا ذروسات السيحيين كنا نفرح رزاف ملا جي اس كا تروح دار ذاك تخدم ستاج بلوكي دي امريكان نفرح ما تروح موريال نفرح ما تروح على اوروب نفرح ما رحت الدوتر كاتيجوري لي مينيم لي كادي ونفرح ما ثلاث كفايت وسنين ديالنا تنمر ثم قرات الى ديريكسيون الى ناكتوال خاطر ذي خدماس ذي قديشينس اغي جانا دينيكشن نوالا بلي وسان تخدم في تقفايت خدمن افنيف ارنت لا جي اس كا الوينات ارنتي دا البوديوم اتساندي لا ليغ لي كارت فينال اتساندي لا ليغ لا كوب دي الجزائر واتساندي عندنا دي الشامبيونا دونك نكونوا ذيني رجال ديش منعاون ونوالا ديالنا نقدر شي خدمان صراحه نرفو دايرين نكوني زيكني اسمين الذي تموت ونتوالا البريزيدون نتوالا ديال سيرت الدار الذي لاسوسياسيون فان نوح ندوموند لافيتاسيون بالك كي تروح راه كي بيرسونالمون اسمي الذي تموت اللي بريزيدون لاسوسياسيون بوندون 15 ans شحال خما دي زافيتاسيون بور تروحوا راه صح ميثورا نتوالا لا جي اس كتروحوا على الكوديرين ماشي تشوديرين تروحوا على 1 نوفمبر ثاني فازت سني ثم الثمقرات سني ثم الثمقرات في المولود عبود خاطر انت اذا سوي c'est le président d'honneur de en tous les cas vous avez bien fait de nommer Del Mouloud président d'honneur Mathieu Douail non ouais de qui tu parles غاد راك اجي قطا انا دي عبد الله مولا شريف هذا عبد الله alors la GSK c'est ton club de cœur. Tu as passé une partie de ta jeunesse à la GSK après avoir, je dirais, un petit bail au Torazara. Est-ce que ça te dit de revenir direct ou indirectement, investir, aider
la GSK parce que vous êtes une figure emblématique. Voilà, aujourd'hui, des jeunes, ils sont en train de cotiser, d'aller faire des cagnottes pour aider la GSK. Et elle a besoin de tout le monde aujourd'hui. Oui, oui, non, de toute façon, c'est une, pour moi, c'est une obligation, parce que d'abord, je suis kabyle, l'arménien, ça, et c'est une obligation pour moi d'aider la GSK. Mais autour de la GSK, il faut qu'il y ait des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens honnêtes. D'après les échos que j'ai eu un peu à travers certaines informations, c'est catastrophique entre les anciens, les nouveaux, je ne sais pas tout ce qui se passe, c'est un peu mélangé tout ça. Mais moi personnellement, aujourd'hui, je peux apporter beaucoup à la GSK dans tous les domaines. En particulier dans le domaine financier, mais je ne connais pas un peu la situation de la GSK. Je voulais poser la question à Mouloud Iboud. Est-ce qu'ils ont une idée de ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'il y a un truc qui a été prévu? Je ne sais absolument rien, parce qu'il n'y a pas que moi. Autour de moi, j'ai des personnes qui ont travaillé avec moi pendant les années où j'ai eu énormément d'affaires. Bon, même s'ils ne sont pas kabyles, mais comme ils ont travaillé avec moi et je leur avais fait gagner beaucoup d'argent, ils sont prêts à investir aussi avec moi à la GSK. Mais maintenant, il faut savoir, à Chouvran, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ça va se passer. Il y a toute une organisation à prévoir. Je ne connais pas la situation de la GSK. Aujourd'hui, financièrement, je parle, hein. Je ne connais pas la situation de la GSK aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que les dirigeants qui sont là, est-ce qu'ils détiennent des actions? Est-ce qu'ils apportent quelque chose? Il faut tout mettre à plat pour savoir les gens qui méritent quelque chose et les gens qui n'ont rien à voir avec ce club-là, qui est cher pour nous. La preuve qu'il représente l'identité kabyle, il représente toute une grande région, il représente beaucoup pour les anciens, les nouveaux, et les jeunes qui veulent réussir dans le football. Et bien, tout ça, nous, aujourd'hui, on doit tendre la perche pour pouvoir aller vers l'avant. Mais je ne sais pas, après Mouloud, est-ce qu'il a une idée? Sûrement, vous avez dans votre tête un modèle de gestion qui peut vous intéresser. Peut-être ça peut leur donner une idée. Une société comme ça, comme la GSK, c'est normal, il faut qu'elle gagne de l'argent. Les sociétés qui ne gagnent pas d'argent, elles sont liquidées. Dès qu'il est en France, ça se passe comme ça. Que ce soit un club, que ce soit une société. Une société qui ne gagne pas d'argent, c'est une société qui va à la faillite. À la faillite. Donc, c'est pas le souhait d'aucun de personne, surtout pas de nous, des joueurs, les anciens joueurs, et surtout pas du peuple amazigh, kabyle. Mais aujourd'hui, moi, en toute honnêteté, quand j'ai parlé avec Rachid la première fois, j'ai aucune idée de ce qu'ils ont besoin. Je ne connais rien, je ne connais pas la situation financière. Je ne connais pas, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tout fonctionne normalement? Bon, j'ai eu des échos un peu à gauche, à droite, mais après, j'aimerais bien savoir si tout est en règle. Voilà. Oui, donc, dans le Mouloud, là, il a dit oui, mais à condition. Il faut travailler sur un cahier de charge. Comment fonctionne l'administration Rowan, les gens, la SSPA, les actionnaires, comment tu peux lui répondre? En fait, en gros, il veut des garanties de fonctionnement, de gestion.